Özü tangalağında studentlerge tangalasın da. Jaz küz okuma alında okuyaydan bir de student görmeysin. Zaçot başlargan dele batmaya getet eylene. Uyalbaydağı ağay akçalat dedi. Eylene mendir alayın deveyim. Tiriçilikte. Hem albayın desen hem azime fizikadan zaçot alışın gerekele tappay jüret. Kimisi kaysı savak auditoriyaga girerim bilbey. Kimisi kaysı savaktan zaçot vererim bilbey. Anam ne kıl desin yani? Baş işte öde çöntök iştesin. Salamas mı? Hem de? Salamatsız mı? Oo, salamatmın. Mine men atım salamatken sen ne bilesin mi? Yok studentim barıyla bilet kan. Sen atın kim? Narın. Narın. He? Dayarsın mı? Tap dayarmın ağay. Başta. Niye sözü bu özü Kırgız dili adabiyatı ağay? İkiye bölünüyor ağay. Hazırla etmedim. Ha ayttınız bile ağay. Kırgız dili adabiyatına dap dayar bolup geldim ağay. Ayt öğreyin ha. Kırgız adabiyattan al çölüm. Oşadan alıp koyun ağay. Men kanti olam. Men oşa dayardan kelip oldum da ağay. Öyleyse dayardan men düşünbeyim de Kırgız adabiyatını apay. Zato men düşünüm da ağay. Men sizge özüm aytıp berem ne olganını ağay. Ökөстүгө туура келбей калат мында. Em tura gelbesi eптеп tura keltirip koyun ağay. Kırgız dili adabiyatına Çıngiz Torakuloviç Aytmatov'un bir çıkarmasını aytıp berem. Кыска айт. Kıska, düyşen. Болот. Ağay bul düyşen erkek bolğan ağay. Düşön деген аялды каерде көрдүң? Em bul aşıkçı erkek bolğan da. Anam biz bul sizge okşap ele jakşınakay bir hayılgan mugalim bolup kelgen. Mugalim bolup kelip bir jakşınakay iştep atkan jerinden düyşöndü soğuşka alıp ketip kalat. Bul soğuşta soğuş жүрүп ağay. Düyşöndün sol butundan ok diyet ağay. Düşön, по-моему, согушка барбаса керек. Ağay men bilem go ağay. Anan keyin ayılık alıp kelip darılap düyşöndü. Kayra soğuşka jönötöbüz degende düyşön aytat. Meni geçirip koygula maga tige oğaldık oğunlar jetişet deyt. Degende barbasan barba dep durup munu oşal жерден tılga jönötöt. Düşöndü. Bu tılda iştep жүрүp oşal jerde Jamila menen taanышат. По-моему, башка автобусга чыгып албадыңбы? Ya, Düyşön Jamila menen taanышıp Jamila'nı alan deyt. düşön mü? По-моему, Jamila'nın jigiti düşön emes elene. Ağay men bilem go ağay. Maga işenbeyt aspa. Aytçı da, aytçı. Anam bul Jamila'nı alam degende düyşöndün atası alıp berbe koyun. Nege? Men saga al gelindi alıp berbem deyt. Men saga başka kız alıp berem deyt. Degende alıp berbeseniz alıp berbem deyip durup düyşön menen Jamila kaçat. Kayaka? Yemege Üssük Gölgö. Üssük Gölgö kaçıp ketip atıp bular oşal jerde ah kemeni görüp kalat. Birge Жаман шакарап кылып атасың да бияга. Байкап атасың? ah kemeni görüp kalıp düyşön kıykırat. Ah keme dep kıykırıp düyşön menen Jamila ah kemenin üstüne çıkıp alışıp eki çalkalap düyşön sigaretten çekip koyup ketip atsa ağay bir kezdele asmandan yerte kelgen turnaları uçup ketip kalat da. Düşündüm ben seni. Düşündünüz bakay? Anam bular ısık öldün arka özünü arışat ağay. Tüşü bile oşal жерден İsmail menen betme bet jolgat. Bul jağı kanday boldu? Бул жагы евро ремонт. Өзбек туугандар айтмакчы, биягы япишти. Anan keyin bular oşol göldün jeginde tursa ele, bulardı kaydan jaydan ele bir kezde deniz boylop жүргөн aladööttөр kualayt. Биздин Скөлдүн жээгинен бе? Kualaganda ele İsmail menen Jamila kaçat. Kaçıp kete beret, kaçıp kete beret, kaçıp kete. Düyşön kayakta kaldı. Мен каякта билем аны? Yani siz görmediniz mi Düyşöndü? Жок. Мен жана көргөм. Kayerde? Ак кеменин үстүндө сигарет чегип бараткан. Anda kayaka ketip kalışı mı anda? Jo özü Düyşön ahkemeden düştü öyle. Ой, эми алар менен сен чогуу жүрөсүң го эле.
Men buyakta эле конкурста отурам го. Men menen эле келаттылы да. Ушу жаман бие башта дүйшөнчү. Дем туруп деген жер туруп турбайбы, турабы? Ошон үчүн сен момун чалды эле айтышың керек болчу. Неге? Албай куш жоош киши болчу. Эми Аккеме келди, Дүйшөн менен Жамиля түштү. Алады тургулады, турабы? Дүйшөн менен Жамиля качты. Исмайыл Дүйшөн менен Жамиля качат го, агай. Эмне баш байландырып атасыз? Булар качканда дагы агай жөн качпай, Гүлсырат менен качат. Гүлсырат менен качып кетип атып, ошол жерден булар таш чайнарды тебелеп алат. Акбаран таш чайнар. Бир кезде эле таш чайнар ойгонуп кетип караса эле Гүлсырат кетип атат агай. Мына сага таш чайнар тытат. Кубалайт кетип атат. Гүлсырат качып кетип атат агай. Таш чайнар кубалап кетип атат. Бир кезде эле таш чайнар секкирип туруп, эми Гүлсыратты тиштейин дегенде агай. Гүлсырат тиштетпей коет да агай. Анан кийин агай бардыгы чарчап калат, агай ошентип атчы. Качып кетип атып чарчап калат. Эми кантип кетебиз мына ээн талада калбадыкпы деп турса эле, кайдан жайдан эле те алыстан Ильяс машинасы менен келип аткан болот. Кол көтөрүп чыгып алат. Бир кезде эле Ильяс долонго жармашат агай. Долондон Ильяс машинасы тартпай калат. Уан. Токтосоң, сен міне бул чыгарманы бирөөдөн уккансыңбы? Агай, капа кылып атасыз агай. Мен түнү менен окуп чыктым агай өзүм. Окуп чыктыңбы? Эмне болду агай? Жо, мен деле көп эле китеп окугам. Бирок бир да китепте деген жазууну кантип окуйсуң эле? Мындай сүрөтүн тартып коюптур да. Эми агай өздөрү чыга албай атканда сиз асылбай туруңчу эми машинага агай. Чыга бер, бирок кичине угуп отурайын да мен да. Анан эптеп булар долонго чыгып, ошол жерден долондон Жамиля канатын кайрып алат агай. Анан кийин булар ошол жерде бардыгы топтолушат. Дүйшөн, Исмайыл, Ильяс, Жамиля, Ажар. Ой. Ал Ажарың ким? Ажар эмеде, муну Жамилянын подружкасы да. Теге Касымалынын кызыбы? Ажарды карышкылар кубалап келип аткан болот. Кытай жактан. Анан бир кезде эле тиги Жамиля айтат: Ажар, сен кайдан жайдан бизге карышкыларды алып келип калдың, а? Өзүңчө эмне карышкыларың бизге жетирең атат, не деп урушуп кетет агай. Сен муну окубай эле сүрөтүндө көргөн окшойсуң. Анан кийин агай Ажардын бир тал шереңкеси калган болот. Шереңкени алып чыгат дагы күйгүзөт. Чырс күйбөй коет агай. Ошол жерде Дүйшөн Исмайылга зажигалка берет. Жөнчи. Жаман африст бала экенсиң эле. Ал убакта каякта зажигалка эле? Ой, тиги Дүйшөн Германиядан ала келет да агай. Согуштан ала келет да. Анан анысында жанбай калып, буларды ошентип карышкылар тутуп жеп коет агай. Ошентип бардыгы өлүп калат. Бүттүбү? Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан сөзүнүн аягында. Не деп айткан? Адамга эң кыйыны шереңке таппай калыш деген. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Ошенткен агай. Бул лакап сөз как раз сага шайкеш келет. Ооба. Өттүм багай. Чокуң. Келесо, физикадан бересиң го мага зачетти илгертен. Келген эле айтып койбойсуз физика деп агай. Айттыртканга убакыт бердим, өлүп калайын деди го мерде. Ооой деп эле. Шагың сынбасынан үн чыкпай койсо, Чыңгыздын өмүрү бою жазган чыгармасын 5 мүнөттө айтып бүтүп койдум. Ошондо мен сизге мына 500 сом эле акча берейинчи агай. Келиңиз, бирөөсүн мага бериңиз. Агай. Бир китебиңизди мен сатып алайын. Я. Кел, зачеткаңды бер. Зачетканы берейин биринчи агай. Акчаны алып коюңуз анда. Колума кармайын. Чөнтөккө сал. Чөнтөккө сал? Рахмат агай. Бул жакшылыгыңызды унутпайм агай. Ой, Билайынга эмес, Мегакомго сал. Айттым, мындай болбош керек эле деп. Агай, эми өзүңүз жакшы билесиз, келгенде эле айтып койсоңуз болот го агай. Мен тиги байкуш Дүйшөндү каяка чейин апарып келдим агай. Дүйшөн каякта? Иши деле жок азыр балдар. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Даярсыңбы? Даяр элем. Башта. Агай, бул эми кыргыз тил адабияты өзү 4 бөлүнөт да. Азыр эле бирөө келип 2 бөлүп кетти эле.
Билбейм ага, сабак билбесе керек да. А силер төрткө бөлдүңөрбү? Төрткө бөлүнөт да кай. Жазылган сөздөр жана жазылбаган сөздөр болот. Аха. Үнү бар жана үнсүз сөздөр болот. Ха. Жазылган сөздөр бул экөө сүйлөшүп аткандар. Баштады бу дагы. Айт. Айт. Жазылбагандар Булар ага жазылбайт да, көрдүңүзбү? Жазылбайт. Үнү бар жана үнсүз сөздөр. Үнү барлар экөө сүйлөшүп аткандар. Үнү жоктор булардын үнү жок да кай. Бар чык жайлы башым өрттөр. Сурап алдардан тактар.